Ubwato bwa Titanic nibwo bwato bwabayeho mu mateka y'isi bunini kurusha ubundi bwato bwose bwagiye bukorwa. Nubwo ubwato bufite amateka akomeye ariko mu ijoro ryo ku ya 15 Mata umwaka wa 1912 ubu bwato bwahitanye ubuzima bw'abagenzi barenga 1500. Ni mu mpanuka yari iteye ubwoba mu mwijima w'ijoro hagati mu nyanja, mu mazi y'inyanja afite ubukonje buri munsi ya -0. Iyi mpanuka yabereye mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantic. Ni impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu mu ngeri zitandukanye, harimo n'abari abakozi muri ubu bwato. Muri urugendo rwabaye rwa mbere rukaba n'urwa nyuma, abakozi barenga 750 bahaburiye ubuzima. Iyi niyo mpanuka y'ubwato yahitanye abantu benshi mu gihe gito mu kinyejana cya 20 kuva saa 5:40 z'ijoro kugera mu rukerera. Muri rusange abantu 1500 bari bamaze kubura ubuzima. Nyuma y'uko ubu bwato burohamye hagiye hakorwa filme nyinshi zigaragaza ishusho y'ibyabereye muri ubu bwato. Gusa birumvikana filme ni filme, rimwe na rimwe hazamo gukabya kugira ngo filme iryohera barimo kuyireba. Ni niyo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru mpamo y'ibyabereye muri ubu bwato bwa Titanic. Ese ubundi turetse ibyo twabonye muri filme niki cyatumye ubu bwato burohama? Ese ubundi ubu bwato bwari ubwande? Ese ubundi ubu bwato bwubatswe nande ryari? Ese ni abantu bangahe barokotse impanuka y'ubwato bwa Titanic? Ese ubundi uyu munsi wa none hari umuntu warokotse impanuka waba akiriho? Ibi n'ibindi byinshi bibaza kuri iyi ngingo nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Ngiye wumva ndi MER, naho hano urimo gukurikira kino kiganiro ni kuri Shine Empire, hakaba ku cyicaro gikuru cy'ubwami bw'abami bw'ibyegeranyo. Gusa mbere yuko dutangira ibuka gukora subscribe no kuduha like. Ubu bwato rutura bugezweho bwa RMS Titanic bwatangiye kubakwa tariki 31 Werurwe mwaka wa 1909 muri Ireland, hakaba mu bwami bw'Ubwongereza. Imirimo yo kubaka ubu bwato yasojwe mu mwaka wa 1912 ari nawo mwaka bwatangiriyemo urugendo rutazibagirana mu mateka y'isi kubera ibyago ubu bwato bwahuriye nabyo nzira. Titanic ni ubwato bwari bwarakorewe ku bwato bwa mbere bw'imyidagaduro bunini ku isi. N'ubwato bwuzuye nyuma y'imyaka 3 burimo kubakwa butwara asaga miliyoni 7.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga yari menshi cyane mu mwaka wa 1912. Ubu bwato kandi bwari bufite umurambararo wa metero 269 n'igice kimwe, bukagira uburebure bwa metero 53 n'ibice bitatu, bukagira ubutambike bwa metero 28, bugapima toni 46 n'ibice 328. Tugarutse gato ku miterere y'ubu bwato, igice cyo hasi nicyo cyari kirimo hagenewe imizigo, imashini zitwara ubwato ndetse n'izitanga umuriro muri ubu bwato. Hejuru y'ubwato kandi niho hari ikiraro aho abantu binjirira, akazu k'abatwara ubwato ndetse n'ubundi bwato buto bw'ubutabazi. Igice cyo hagati cy'ubu bwato hari ibice byagenewe abagenzi, icyiciro cya mbere first class, icya kabiri second class ndetse n'icya gatatu third class, bigendeye ku mikoro ya buri muntu. Ubu bwato bwari buri ku rwego rwo hejuru ku buryo icyiciro cya kabiri muri Titanic cyashoboraga kuba icyiciro cya mbere mu yandi mato yari ariho muri iyi myaka. Reka noneho twinjire nyirizina kuri uru rugendo rw'ubu bwato rwabaye urwa mbere rukaba n'urwa nyuma. Mu gitondo cyo kwa 10 Mata umwaka wa 1912 nibwo abagenzi batangiye kwinjira muri ubu bwato mu mujyi wa Southampton mu gihugu cy'Ubwongereza. Abantu bari benshi cyane bahururiye kureba uko ubu bwato buhaguruka. Saa 6 zuzuye z'amanywa kuri tariki ya 10 Mata umwaka wa 1912 Titanic cyangwa se Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere ku itegeko rya Captain Edward Smith. Ubu bwato kandi bwagombaga guhagarara i Cherbourg mu gihugu cy'Ubufaransa na Queenstown muri Ireland gufata abandi bagenzi. Noneho Titanic igafata urugendo rugana mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuze mu nyanja ya Atlantic. Ibi byose byarabaye ndetse urugendo rutangirira amahoro rwose, ibyishimo ari byinshi ku bagenzi bose bari bari muri ubu bwato. Gusa nyuma y'iminsi ine, ni ukuvuga tariki 14 Mata umwaka wa 1912, abashinzwe ubu bwato bari bakiriye ubutumwa bubaburira ibyerekeye ibibuye binini by'urubura icebergs byari biri mu nzira bari barimo kunyuramo. Ariko Captain Edward yakomeje kugendera ku muvuduko bari basanzwe bagenderaho. Uko hakomeje kwira kuri uyu munsi, ni nakamaze yakomeje gukonja cyane kandi nta rumuri rw'ukwezi, rero byari bigoye kubatwara ubwato kugira ngo babone amabuye yaba ari imbere yabo muri aya bari baburiwe ko bashobora kugonga. Saa 5:40 z'ijoro uwareberaga ubwato hejuru Frederick Fitz yabonye ikibuye cy'urubura ari hejuru y'ubwato. Ako kanya
yahise avuza inzogera anahamagara abari bari mu cyumba cy'ubwato avuga cyane ko abonye ikibuye kirubura imbere yabo. Abashinzwe gutwara ubwato bahise bihutira kubukatisha babuhungisha icyo kibuye, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe birangira bakigonzeho ubwato, ndetse indiba y'ubwato ihita icikamo utwobo dutangira kwinjiramo amazi. Icyakora muri ako kanya abagenzi ntabwo bamenye ko ubwato barimo bwagonze, ndetse n'abayoboraga ubwato basa nk'abiruhutsa, ariko burya nibwo ibyago byari bigiye gutangira. Saa 5:45 z'ijoro Kapiteni Edward n'uwari ushinzwe imyubakire y'ubwato bagiye kureba ko ubwato butaba bwagize ikibazo gikomeye. Muri ako kanya ni nabwo bahise bamenya ko mu gihe cya vuba ubwato buraba butangiye kurohama, kubera ko ibice bitandatu mu bice 16 byari bigize ubwato byari byatangiye kuzura amazi. Saa 6 zuzuye z'ijoro Kapiteni Edward Thamif yatangiye guhamagara ku maradiyo kugira ngo bumve ko hari ubwato bwabo buri hafi aho ngo babwakubufasha. Ari nako batanze amabwiriza ko abagenzi batangira kwinjizwa muri twato duto twagenewe ubutabazi. Saa 6:25 z'ijoro abagenzi batangiye kwinjizwa muri twato tw'ubutabazi, gusa ku bw'ibyago hari utwato twabasha kwakira byibura 1/2 cy'abagenzi bose bari muri Titanic cyangwa se Titanic. Gusa muri icyo gihe abagenzi bamwe na bamwe bari bataramenya ikirimo kuba, ndetse kubera n'akavuyo kari gahari, ibi byatumye ubwato bwa mbere bw'ubutabazi butwara igice cy'ubushobozi bw'abantu bundi bwagatwaye. Ofisiye wa mbere Mordek yatanze itegeko rivuga ko abagore n'abana ari bo bagomba kubanza gushyirwa muri ubu bwato bw'ubutabazi, abagabo bakaza gukurikira mu gihe abagore n'abana bose bamaze kugenda. Muri icyo gihe ubwo ibyo byose byabaga ni nabwo ubwato bwa RMC Carpathia bwakiriye ubutumwa bwa Titanic buhita butangira kwerekeza aho yari irimo kurahamira kugira ngo batabara abagenzi. Ahanini ibi byari byatewe n'urumuri rwari rwarashwe mu kirere rwerekana aho ibi byago byo kurohama byabereye. Saa 7 z'ijoro kuri uwo munsi, mu gihe ibindi bice by'indiba y'ubwato byakomezaga kurengerwa, n'igice cyose cy'imbere cy'ubwato cyahise gitangira kwibira mu mazi. Amazi yari yatangiye kwinjira mu bwato ku muvuduko uri hejuru cyane ugereranyije n'uko byari byatangiye. Muri uwo mwanya ubwoba n'igishyika byari byatangiye kuba byose mu bagenzi. Kuri iyi nshuro noneho abagenzi bose bari bamaze kumenya ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Bamwe muri bo batangiye kurwanira gukiza ubuzima binjira muri twato duto tw'ubutabazi, naho abandi bo bari bemeye urwaje cyangwa se bagaha imyanya abagaragaza intege nke. Saa 8:5 muri iryo joro utwato twa nyuma tw'ubutabazi twatwaye abantu ba nyuma, nyamara ariko mu bwato hari hasigayemo abantu 1500. Ni mu gihe kandi ubwato bwari bwatangiye gucurama, abaturage benshi baguye mu mazi akonje cyane y'inyanja yari afite ubukonje buri munsi ya dogere 0. Saa 8:17 kapiteni w'ubwato yavuze ko noneho buri muntu agomba kwirwanaho. Ubwato bw'ubutabazi bwari bwashize nta bundi bufasha yari guha abagenzi. Muri icyo gihe igice cy'inyuma cy'ubwato cyaracitse kiratandukana kimanuka munsi y'inyanja, hasigara igice cy'imbere ariko nacyo kimeze nabi. Nyuma y'icyo gihe ntawe uzi neza uko ibya Kapiteni Edward byaje kurangira, cyane ko inkuru nyinshi zivuga urupfu rwe ziruvuga kwinshi, gusa umurambo we ntabwo wigeze ugaragara. Muri icyo gihe abantu benshi bararohamye, ndetse n'abatararohamye ngo bishwe n'amazi, bishwe n'ubukonje bukabije bwari buri mu nyanja muri iryo joro. Muri iryo joro ryo kuwa 15 Mata umwaka w'1912 isaa 9:15 nibwo ubwato bwa Carpathia bwabonye urumuri rutabaza rwatangwaga n'ubwato bwa Titanic. Ubu bwato bwageze ahabereye impanuka ahagana saa 10 za mu gitondo. Ubu bwato bwahise butabara abari barokotse impanuka, abagenzi 705 nibo barokotse. Iki cyago cyari kidasanzwe mu ijoro ryo kwa 15 Mata umwaka w'1912. Abarenga 1500 bahise bahasiga ubuzima. Mu manuka y'ubu bwato umubare munini w'abarokotse n'abagore n'abana, nk'uko twabigarutse mu nkuru yacu, kuko aribo babanje guhabwa imyanya mu bwato bw'ubutabazi. Kugeza amagingo ya rero nta muntu n'umwe warokotse impanuka ukiriho, kuko wa nyuma yapfuye muri 2009 afite imyaka 97, akaba yitwa Malvina, akaba ari nawe muntu muto wari mu bwato bwa Titanic. Icyo gihe akaba yari uruhinja rw'amezi 2 gusa. Ngayo nguko rero iby'inkuru y'impanuka y'ubwato bwa Titanic. Niba hari icyo tutavuze muri kino kiganiro wifuza kumenya, wajya muri comment ukatubwira tukaza kigaruka mu biganiro byacu bitaha. Ndetse n'izindi ngingo zose wifuza ko twazavugaho mu biganiro byacu bitaha, wajya muri comment ukatwandikira. Kandi nyamuneka ubike gukora subscribe niba ari ubwa mbere warugeze hano, no kuduha like ndetse no gusharinga ibiganiro byacu ku nshuti zawe. Wakoze cyane kubana natwe, dusubire mu bindi biganiro n'amakuru binyura kuri uyu muyoboro wa Shine Empire.
Nge nitwa MER. God bless you. See you. Ushaka kutuvugisha watwandikira kuri WhatsApp. Nimero yacu ni 0743 13 Salam. Shalom. Ubwato bwa Titanic nibwo bwato bwabayeho mu mateka y'isi bunini kurusha ubundi bwato bwose bwagiye bukorwa. Nubwo ubwato bufite amateka akomeye, ariko mu ijoro ryo ku ya 15 Mata umwaka wa 1912 ubu bwato bwahitanye ubuzima bw'abagenzi barenga 1500. Ni mu mpanuka yari iteye ubwoba mu mwijima w'ijoro hagati mu nyanja, mu mazi y'inyanja afite ubukonje buri munsi ya -0. Iyi mpanuka yabereye mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique. Ni impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu mu ngeri zitandukanye, harimo n'abari abakozi muri ubu bwato. Muri urugendo rwabaye rwa mbere rukaba n'urwa nyuma, abakozi barenga 750 bahaburiye ubuzima. Iyi niyo mpanuka y'ubwato yahitanye abantu benshi mu gihe gito mu kinyejana cya 20 kuva saa 5:40 z'ijoro kugera mu rukerera. Muri rusange abantu 1500 bari bamaze kubura ubuzima. Nyuma y'uko ubu bwato burohamye hagiye hakorwa filime nyinshi zigaragaza ishusho y'ibyabereye muri ubu bwato. Gusa birumvikana filime ni filime, rimwe na rimwe hazamo gukabya kugira ngo filime iryohera barimo kuyireba. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru mpamo y'ibyabereye muri ubu bwato bwa Titanic. Ese ubundi turetse ibyo twabonye muri filime, niki cyatumye ubu bwato burohama? Ese ubundi ubu bwato bwari ubwande? Ese ubundi ubu bwato bwubatswe nande ryari? Ese ni abantu bangahe barokotse impanuka y'ubwato bwa Titanic? Ese ubundi uyu munsi wa none hari umuntu warokotse impanuka waba akiriho? Ibi n'ibindi byinshi bibaza kuri iyi ngingo nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Nge wumva ndi MER, naho hano urimo gukurikira kino kiganiro ni kuri Shine Empire, hakaba ku cyicaro gikuru cy'ubwami bw'abami bw'ibyegeranyo. Gusa mbere yuko dutangira, ibuka gukora subscribe no kuduha like. Ubu bwato rutura bugezweho bwa RMS Titanic bwatangiye kubakwa tariki 31 Werurwe mwaka wa 1909 muri Ireland, hakaba mu bwami bw'Ubwongereza. Imirimo yo kubaka ubu bwato yasojwe mu mwaka wa 1912, ari nawo mwaka bwatangiriyemo urugendo rutazibagirana mu mateka y'isi kubera ibyago ubu bwato bwahuriye nabyo nzira. Titanic ni ubwato bwari bwarakorewe ku bwato bwa mbere bw'imyidagaduro bunini ku isi. N'ubwato bwuzuye nyuma y'imyaka 3 burimo kubakwa, butwara asaga miliyoni 7.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafaranga yari menshi cyane mu mwaka wa 1912. Ubu bwato kandi bwari bufite umurambararo wa metero 269 n'igice kimwe, bukagira uburebure bwa metero 53 n'ibice bitatu, bukagira ubutambike bwa metero 28, bugapima toni 46 n'ibice 328. Tugarutse gato ku miterere y'ubu bwato, igice cyo hasi nicyo cyari kirimo hagenewe imizigo, imashini zitwara ubwato ndetse n'izitanga umuriro muri ubu bwato. Hejuru y'ubwato kandi niho hari ikiraro aho abantu binjirira, akazu k'abatwara ubwato ndetse n'ubundi bwato buto bw'ubutabazi. Igice cyo hagati cy'ubu bwato hari ibice byagenewe abagenzi, icyiciro cya mbere first class, icya kabiri second class ndetse n'icya gatatu third class, bigendeye ku mikoro ya buri muntu. Ubu bwato bwari buri ku rwego rwo hejuru ku buryo icyiciro cya kabiri muri Titanic cyashoboraga kuba icyiciro cya mbere mu yandi mato yari ariho muri iyi myaka. Reka noneho twinjire nyirizina kuri uru rugendo rw'ubu bwato rwabaye urwa mbere rukaba n'urwa nyuma. Mu gitondo cyo kwa 10 Mata umwaka wa 1912 nibwo abagenzi batangiye kwinjira muri ubu bwato mu mujyi wa Southampton mu gihugu cy'Ubwongereza. Abantu bari benshi cyane bahururiye kureba uko ubu bwato buhaguruka. Saa 6 zuzuye z'amanywa kuri tariki ya 10 Mata umwaka wa 1912 Titanic cyangwa se Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere ku itegeko rya Captain Edward Smith. Ubu bwato kandi bwagombaga guhagarara i Cherbourg mu gihugu cy'Ubufaransa na Queenstown muri Ireland gufata abandi bagenzi. Noneho Titanic igafata urugendo rugana mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuze mu nyanja ya Atlantic. Ibi byose byarabaye ndetse urugendo rutangirira amahoro rwose. Ibyishimo ari byinshi ku bagenzi bose bari bari muri ubu bwato. Gusa nyuma y'iminsi ine, ni ukuvuga tariki 14 Mata umwaka wa 1912, abashinzwe ubu bwato bari bakiriye ubutumwa bubaburira ibyerekeye ibibuye binini by'urubura icebergs byari biri mu nzira bari barimo kunyuramo. Ariko Captain Edward yakomeje kugendera ku muvuduko bari basanzwe bagenderaho. Uko hakomeje kwira kuri uyu munsi, ni nakamaze yakomeje gukonja cyane kandi nta rumuri rw'ukwezi, rero byari bigoye kubatwara ubwato
kugira ngo babone amabuye yaba ari imbere yabo muri aya bari baburiwe ko bashobora kugonga. Saa 5:40 z'ijoro uwareberaga ubwato hejuru Frederick Fitz yabonye ikibuye cy'urubura ari hejuru y'ubwato. Ako kanya yahise avuza inzogera anahamagara bari mu cyumba cy'ubwato avuga cyane ko abonye ikibuye cy'urubura imbere yabo. Abashinzwe gutwara ubwato bahise bihutira kubukatisha babuhungisha icyo kibuye, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe birangira bakigonzeho ubwato, ndetse indiba y'ubwato ihita icika mu twobo dutangira kwinjiramo amazi. Icyakora muri ako kanya abagenzi ntabwo bamenye ko ubwato barimo bwagonze, ndetse n'abayoboraga ubwato basa nk'abiruhutsa, ariko burya nibwo ibyago byari bigiye gutangira. Saa 5:45 z'ijoro Kapiteni Edward n'uwari ushinzwe imyubakire y'ubwato bagiye kureba ko ubwato butaba bwagize ikibazo gikomeye. Muri ako kanya ni nabwo bahise bamenya ko mu gihe cya vuba ubwato buraba butangiye kurohama, kubera ko ibice 6 mu bice 16 byari bigize ubwato byari byatangiye kuzura amazi. Saa 6 zuzuye z'ijoro Kapiteni Edward Thamif yatangiye guhamagara ku maradiyo kugira ngo bumve ko hari ubwato bwabo buri hafi aho ngo babwakubufasha. Ari nako batanze amabwiriza ko abagenzi batangira kwinjizwa muri twato duto twagenewe ubutabazi. Saa 6:25 z'ijoro abagenzi batangiye kwinjizwa muri twato tw'ubutabazi, gusa ku bw'ibyago hari utwato twabasha kwakira byibura 1/2 cy'abagenzi bose bari muri Titanic cyangwa se Titanic. Gusa muri icyo gihe abagenzi bamwe na bamwe bari bataramenya ikirimo kuba, ndetse kubera n'akavuyo kari gahari, ibi byatumye ubwato bwa mbere bw'ubutabazi butwara igice cy'ubushobozi bw'abantu bundi bwagatwaye. Ofisiye wa mbere Mordek yatanze itegeko rivuga ko abagore n'abana ari bo bagomba kubanza gushyirwa muri ubu bwato bw'ubutabazi, abagabo bakaza gukurikira mu gihe abagore n'abana bose bamaze kugenda. Muri icyo gihe ubwo ibyo byose byabaga ni nabwo ubwato bwa RMC Carpathia bwakiriye ubutumwa bwa Titanic buhita butangira kwerekeza aho yari irimo kurahamira kugira ngo batabara abagenzi. Ahanini ibi byari byatewe n'urumuri rwari rwarashwe mu kirere rwerekana aho ibi byago byo kurohama byabereye. Saa 7 z'ijoro kuri uwo munsi, mu gihe ibindi bice by'indiba y'ubwato byakomezaga kurengerwa, n'igice cyose cy'imbere cy'ubwato cyahise gitangira kwibira mu mazi. Amazi yari yatangiye kwinjira mu bwato ku muvuduko uri hejuru cyane ugereranyije n'uko byari byatangiye. Muri uwo mwanya ubwoba n'igishyika byari byatangiye kuba byose mu bagenzi. Kuri iyi nshuro noneho abagenzi bose bari bamaze kumenya ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Bamwe muri bo batangiye kurwanira gukiza ubuzima binjira muri twato duto tw'ubutabazi, naho abandi bo bari bemeye urwaje cyangwa se bagaha imyanya abagaragaza intege nke. Saa 8:5 muri iryo joro utwato twa nyuma tw'ubutabazi twatwaye abantu ba nyuma, nyamara ariko mu bwato hari hasigayemo abantu 1500. Ni mu gihe kandi ubwato bwari bwatangiye gucurama, abaturage benshi baguye mu mazi akonje cyane y'inyanja yari afite ubukonje buri munsi ya dogere 0. Saa 8:17 kapiteni w'ubwato yavuze ko noneho buri muntu agomba kwirwanaho. Ubwato bw'ubutabazi bwari bwashize nta bundi bufasha yari guha abagenzi. Muri icyo gihe igice cy'inyuma cy'ubwato cyaracitse kiratandukana kimanuka munsi y'inyanja, hasigara igice cy'imbere ariko nacyo kimeze nabi. Nyuma y'icyo gihe ntawe uzi neza uko ibya Kapiteni Edward byaje kurangira, cyane ko inkuru nyinshi zivuga urupfu rwe ziruvuga kwinshi, gusa umurambo we ntabwo wigeze ugaragara. Muri icyo gihe abantu benshi bararohamye, ndetse n'abatararohamye ngo bishwe n'amazi, bishwe n'ubukonje bukabije bwari buri mu nyanja muri iryo joro. Muri iryo joro ryo kuwa 15 Mata umwaka wa 1912 isaa 9:15 nibwo ubwato bwa Carpathia bwabonye urumuri rutabaza rwatangwaga n'ubwato bwa Titanic. Ubu bwato bwageze ahabereye impanuka ahagana saa 10 za mu gitondo. Ubu bwato bwahise butabara abari barokotse impanuka, abagenzi 705 nibo barokotse. Iki cyago cyari kidasanzwe mu ijoro ryo kwa 15 Mata umwaka wa 1912. Abarenga 1500 bahise bahasiga ubuzima. Mu manuka y'ubu bwato umubare munini w'abarokotse n'abagore n'abana, nk'uko twabigarutse mu nkuru yacu, kuko aribo babanje guhabwa imyanya mu bwato bw'ubutabazi. Kugeza amagingo ya rero nta muntu n'umwe warokotse impanuka ukiriho, kuko wa nyuma yapfuye muri 2009 afite imyaka 97, akaba yitwa Malvina, akaba ari nawe muntu muto wari mu bwato bwa Titanic. Icyo gihe akaba yari uruhinja rw'amezi 2 gusa. Ngayo nguko rero iby'inkuru y'impanuka y'ubwato bwa Titanic. Niba hari icyo tutavuze muri kino kiganiro wifuza kumenya, wajya muri comment ukatubwira tukazakigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ndetse n'izindi ngingo zose wifuza ko twazavugaho mu biganiro byacu bitaha, wajya muri comment ukatwandikira.
kandi nyamuneka ubike gukora subscribe niba ari ubwa mbere warugeze hano no kuduha like ndetse no gusharinga ibiganiro byacu ku nshuti zawe. Wakoze cyane kubana natwe, dusubire mu bindi biganiro n'amakuru binyura kuri uyu muyoboro wa Shine Empire. Nge nitwa Al. God bless you. See you. Ushaka kutuvugisha watwandikira kuri WhatsApp. Nimero yacu ni 0743 Salam. Shalom. Ubwato bwa Titanic nibwo bwato bwabayeho mu mateka y'isi bunini kurusha ubundi bwato bwose bwagiye bukorwa. Nubwo ubwato bufite amateka akomeye, ariko mu ijoro ryo ku ya 15 Mata umwaka wa 1912 ubu bwato bwahitanye ubuzima bw'abagenzi barenga 1500. Ni mu mpanuka yari iteye ubwoba mu mwijima w'ijoro hagati mu nyanja, mu mazi y'inyanja afite ubukonje buri munsi ya -0. Iyi mpanuka yabereye mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique. Ni impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu mu ngeri zitandukanye, harimo n'abari abakozi muri ubu bwato. Muri urugendo rwabaye rwa mbere rukaba n'urwa nyuma, abakozi barenga 750 bahaburiye ubuzima. Iyi niyo mpanuka y'ubwato yahitanye abantu benshi mu gihe gito mu kinyejana cya 20 kuva saa 5:40 z'ijoro kugera mu rukerera. Muri rusange abantu 1500 bari bamaze kubura ubuzima. Nyuma y'uko ubu bwato burohamye hagiye hakorwa filime nyinshi zigaragaza ishusho y'ibyabereye muri ubu bwato. Gusa birumvikana filime ni filime, rimwe na rimwe hazamo gukabya kugira ngo filime iryohera barimo kuyireba. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru mpamo y'ibyabereye muri ubu bwato bwa Titanic. Ese ubundi turetse ibyo twabonye muri filime, niki cyatumye ubu bwato burohama? Ese ubundi ubu bwato bwari ubwande? Ese ubundi ubu bwato bwubatswe nande ryari? Ese ni abantu bangahe barokotse impanuka y'ubwato bwa Titanic? Ese ubundi uyu munsi wa none hari umuntu warokotse impanuka waba akiriho? Ibi n'ibindi byinshi bibaza kuri iyi ngingo nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Nge wumva ndi Al, naho hano urimo gukurikira kino kiganiro ni kuri Shine Empire, hakaba ku cyicaro gikuru cy'ubwami bw'abami bw'ibyegeranyo. Gusa mbere yuko dutangira, ibuka gukora subscribe no kuduha like. Ubu bwato rutura bugezweho bwa RMS Titanic bwatangiye kubakwa tariki 31 Werurwe mwaka wa 1909 muri Ireland, hakaba mu bwami bw'Ubwongereza. Imirimo yo kubaka ubu bwato yasojwe mu mwaka wa 1912, ari nawo mwaka bwatangiriyemo urugendo rutazibagirana mu mateka y'isi kubera ibyago ubu bwato bwahuriye nabyo nzira. Titanic ni ubwato bwari bwarakorewe ku bwato bwa mbere bw'imyidagaduro bunini ku isi. N'ubwato bwuzuye nyuma y'imyaka 3 burimo kubakwa, butwara asaga miliyoni 7.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafaranga yari menshi cyane mu mwaka wa 1912. Ubu bwato kandi bwari bufite umurambararo wa metero 269 n'igice kimwe, bukagira uburebure bwa metero 53 n'ibice bitatu, bukagira ubutambike bwa metero 28, bugapima toni 46 n'ibice 328. Tugarutse gato ku miterere y'ubu bwato, igice cyo hasi nicyo cyari kirimo hagenewe imizigo, imashini zitwara ubwato ndetse n'izitanga umuriro muri ubu bwato. Hejuru y'ubwato kandi niho hari ikiraro aho abantu binjirira, akazu k'abatwara ubwato ndetse n'ubundi bwato buto bw'ubutabazi. Igice cyo hagati cy'ubu bwato hari ibice byagenewe abagenzi, icyiciro cya mbere first class, icya kabiri second class ndetse n'icya gatatu third class, bigendeye ku mikoro ya buri muntu. Ubu bwato bwari buri ku rwego rwo hejuru ku buryo icyiciro cya kabiri muri Titanic cyashoboraga kuba icyiciro cya mbere mu yandi mato yari ariho muri iyi myaka. Reka noneho twinjire nyirizina kuri uru rugendo rw'ubu bwato rwabaye urwa mbere rukaba n'urwa nyuma. Mu gitondo cyo kwa 10 Mata umwaka wa 1912 nibwo abagenzi batangiye kwinjira muri ubu bwato mu mujyi wa Southampton mu gihugu cy'Ubwongereza. Abantu bari benshi cyane bahururiye kureba uko ubu bwato buhaguruka. Saa 6 zuzuye z'amanywa kuri tariki ya 10 Mata umwaka wa 1912 Titanic cyangwa se Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere ku itegeko rya Captain Edward Smith. Ubu bwato kandi bwagombaga guhagarara i Cherbourg mu gihugu cy'Ubufaransa na Queenstown muri Ireland gufata abandi bagenzi. Noneho Titanic igafata urugendo rugana mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuze mu nyanja ya Atlantique. Ibi byose byarabaye ndetse urugendo rutangirira amahoro rwose. Ibyishimo ari byinshi ku bagenzi bose bari bari muri ubu bwato. Gusa nyuma y'iminsi ine, ni ukuvuga tariki 14 Mata umwaka wa 1912,
abashinzwe ubu bwato bari bakiriye ubutumwa bubaburira ibyerekeye ibibuye binini by'urubura icebergs byari biri mu nzira bari barimo kunyuramo, ariko Captain Edward yakomeje kugendera ku muvuduko bari basanzwe bagenderaho. Uko hakomeje kwira kuri uyu munsi, ni nako amazi yakomeje gukonja cyane kandi nta rumuri rw'ukwezi, rero byari bigoye kubatwara ubwato kugira ngo babone amabuye yaba ari imbere yabo muri aya bari baburiwe ko bashobora kugonga. Saa 5:40 z'ijoro uwareberaga ubwato hejuru Frederick Fitz yabonye ikibuye cy'urubura ari hejuru y'ubwato. Ako kanya yahise avuza inzogera anahamagara bari mu cyumba cy'ubwato avuga cyane ko abonye ikibuye cy'urubura imbere yabo. Abashinzwe gutwara ubwato bahise bihutira kubukatisha babuhungisha icyo kibuye, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe birangira bakigonzeho ubwato, ndetse indiba y'ubwato ihita icika mu twobo dutangira kwinjiramo amazi. Icyakora muri ako kanya abagenzi ntabwo bamenye ko ubwato barimo bwagonze, ndetse n'abayoboraga ubwato basa nk'abiruhutsa, ariko burya nibwo ibyago byari bigiye gutangira. Saa 5:45 z'ijoro Captain Edward n'uwari ushinzwe imyubakire y'ubwato bagiye kureba ko ubwato butaba bwagize ikibazo gikomeye. Muri ako kanya ni nabwo bahise bamenya ko mu gihe cya vuba ubwato buraba butangiye kurohama, kubera ko ibice bitandatu mu bice 16 byari bigize ubwato byari byatangiye kuzura amazi. Saa 6 zuzuye z'ijoro Captain Edward Thamif yatangiye guhamagara ku maradiyo kugira ngo bumve ko hari ubwato bwabo buri hafi aho ngo babwakubufasha, ari nako batanze amabwiriza ko abagenzi batangira kwinjizwa muri twato duto twagenewe ubutabazi. Saa 6:25 z'ijoro abagenzi batangiye kwinjizwa muri twato tw'ubutabazi, gusa ku bw'ibyago hari utwato twabasha kwakira byibura 1/2 cy'abagenzi bose bari muri Titanic cyangwa se Titanic. Gusa muri icyo gihe abagenzi bamwe na bamwe bari bataramenya ikirimo kuba, ndetse kubera n'akavuyo kari gahari, ibi byatumye ubwato bwa mbere bw'ubutabazi butwara igice cy'ubushobozi bw'abantu bundi bwagatwaye. Ofisiye wa mbere Mordek yatanze itegeko rivuga ko abagore n'abana ari bo bagomba kubanza gushyirwa muri ubu bwato bw'ubutabazi, abagabo bakaza gukurikira mu gihe abagore n'abana bose bamaze kugenda. Muri icyo gihe ubwo ibyo byose byabaga, ni nabwo ubwato bwa RMC Carpathia bwakiriye ubutumwa bwa Titanic buhita butangira kwerekeza aho yari irimo kurahamira kugira ngo batabara abagenzi. Ahanini ibi byari byatewe n'urumuri rwari rwarashwe mu kirere rwerekana aho ibi byago byo kurohama byabereye. Saa 7 z'ijoro kuri uwo munsi, mu gihe ibindi bice by'indiba y'ubwato byakomezaga kurengerwa, n'igice cyose cy'imbere cy'ubwato cyahise gitangira kwibira mu mazi. Amazi yari yatangiye kwinjira mu bwato ku muvuduko uri hejuru cyane ugereranyije n'uko byari byatangiye. Muri uwo mwanya ubwoba n'igishyika byari byatangiye kuba byose mu bagenzi. Kuri iyi nshuro noneho abagenzi bose bari bamaze kumenya ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Bamwe muri bo batangiye kurwanira gukiza ubuzima binjira muri twato duto tw'ubutabazi, naho abandi bo bari bemeye urwaje cyangwa se bagaha imyanya abagaragaza intege nke. Saa 8:5 muri iryo joro utwato twa nyuma tw'ubutabazi twatwaye abantu ba nyuma, nyamara ariko mu bwato hari hasigayemo abantu 1500. Ni mu gihe kandi ubwato bwari bwatangiye gucurama, abaturage benshi baguye mu mazi akonje cyane y'inyanja yari afite ubukonje buri munsi ya dogere 0. Saa 8:17 kapiteni w'ubwato yavuze ko noneho buri muntu agomba kwirwanaho. Ubwato bw'ubutabazi bwari bwashize nta bundi bufasha yari guha abagenzi. Muri icyo gihe igice cy'inyuma cy'ubwato cyaracitse kiratandukana kimanuka munsi y'inyanja, hasigara igice cy'imbere ariko nacyo kimeze nabi. Nyuma y'icyo gihe nta uzi neza uko ibya Captain Edward byaje kurangira, cyane ko inkuru nyinshi zivuga urupfu rwe ziruvuga kwinshi, gusa umurambo we ntabwo wigeze ugaragara. Muri icyo gihe abantu benshi bararohamye, ndetse n'abatararohamye ngo bishwe n'amazi, bishwe n'ubukonje bukabije bwari buri mu nyanja muri iryo joro. Muri iryo joro ryo kuwa 15 Mata umwaka w'1912 isaa 9:15 nibwo ubwato bwa Carpathia bwabonye urumuri rutabaza rwatangwaga n'ubwato bwa Titanic. Ubu bwato bwageze ahabereye impanuka ahagana saa 10 za mu gitondo. Ubu bwato bwahise butabara abari barokotse impanuka, abagenzi 705 nibo barokotse. Iki cyago cyari kidasanzwe mu ijoro ryo kwa 15 Mata umwaka w'1912. Abarenga 1500 bahise basiga ubuzima. Mu manuka y'ubu bwato umubare munini w'abarokotse n'abagore n'abana, nk'uko twabigarutse mu nkuru yacu, kuko aribo babanje guhabwa imyanya mu bwato bw'ubutabazi. Kugeza amagingo ya rero nta muntu n'umwe warokotse impanuka ukiriho,
kuko wa nyuma yapfuye muri 2009 afite imyaka 97, akaba yitwa Malvina, akaba ari nawe muntu muto wari mu bwato bwa Titanic. Icyo gihe akaba yari uruhinja rw'amezi 2 gusa. Ngayo nguko rero iby'inkuru y'impanuka y'ubwato bwa Titanic. Niba hari icyo tutavuze muri kino kiganiro wifuza kumenya, wajya muri comment ukatubwira, tukazakigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ndetse n'izindi ngingo zose wifuza ko twazavugaho mu biganiro byacu bitaha, wajya muri comment ukatwandikira. Kandi nyamuneka ubike gukora subscribe niba ari ubwa mbere warugeze hano, no kuduha like ndetse no gusharinga ibiganiro byacu ku nshuti zawe. Wakoze cyane kubana natwe, dusubire mu bindi biganiro n'amakuru binyura kuri uyu muyoboro wa Shine Empire. Nge nitwa Emi Al. God bless you. See you. Ushaka kutuvugisha watwandikira kuri WhatsApp. Nimero yacu ni 0743 Salam. Shalom. Ubwato bwa Titanic nibwo bwato bwabayeho mu mateka y'isi bunini kurusha ubundi bwato bwose bwagiye bukorwa. Nubwo ubwato bufite amateka akomeye, ariko mu ijoro ryo ku ya 15 Mata umwaka wa 1912 ubu bwato bwahitanye ubuzima bw'abagenzi barenga 1500. Ni mu mpanuka yari iteye ubwoba mu mwijima w'ijoro hagati mu nyanja, mu mazi y'inyanja afite ubukonje buri munsi ya -0. Iyi mpanuka yabereye mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique. Ni impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu mu ngeri zitandukanye, harimo n'abari abakozi muri ubu bwato. Muri urugendo rwabaye rwa mbere rukaba n'urwa nyuma, abakozi barenga 750 bahaburiye ubuzima. Iyi niyo mpanuka y'ubwato yahitanye abantu benshi mu gihe gito mu kinyejana cya 20, kuva saa 5:40 z'ijoro kugera mu rukerera. Muri rusange abantu 1500 bari bamaze kubura ubuzima. Nyuma yo kuba ubwato burohamye, hagiye hakorwa filme nyinshi zigaragaza ishusho y'ibyabereye muri ubu bwato. Gusa birumvikana filme ni filme, rimwe na rimwe hazamo gukabya kugira ngo filme iryohera barimo kuyireba. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru mpamo y'ibyabereye muri ubu bwato bwa Titanic. Ese ubundi turetse ibyo twabonye muri filme, niki cyatumye ubu bwato burohama? Ese ubundi ubu bwato bwari ubwande? Ese ubundi ubu bwato bwubatswe nande ryari? Ese ni abantu bangahe barokotse impanuka y'ubwato bwa Titanic? Ese ubundi uyu munsi wa none hari umuntu warokotse impanuka waba akiriho? Ibi n'ibindi byinshi bibaza kuri iyi ngingo nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Ngiye wumva ndi Emi Al, naho hano urimo gukurikira kino kiganiro ni kuri Shine Empire, hakaba ku cyicaro gikuru cy'ubwami bw'abami bw'ibyegeranyo. Gusa mbere yuko dutangira, ibuka gukora subscribe no kuduha like. Ubu bwato rutura bugezweho bwa RMS Titanic bwatangiye kubakwa tariki 31 Werurwe mwaka wa 1909 muri Ireland, hakaba mu bwami bw'Ubwongereza. Imirimo yo kubaka ubu bwato yasojwe mu mwaka wa 1912, ari nawo mwaka bwatangiriyemo urugendo rutazibagirana mu mateka y'isi kubera ibyago ubu bwato bwahuriye nabyo nzira. Titanic ni ubwato bwari bwarakorewe ku bwato bwa mbere bw'imyidagaduro bunini ku isi. N'ubwato bwuzuye nyuma y'imyaka 3 burimo kubakwa, butwara asaga miliyoni 7.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga yari menshi cyane mu mwaka wa 1912. Ubu bwato kandi bwari bufite umurambararo wa metero 269 n'igice kimwe, bukagira uburebure bwa metero 53 n'ibice bitatu, bukagira ubutambike bwa metero 28, bugapima toni 46 n'ibice 328. Tugarutse gato ku miterere y'ubu bwato, igice cyo hasi nicyo cyari kirimo hagenewe imizigo, imashini zitwara ubwato ndetse n'izitanga umuriro muri ubu bwato. Hejuru y'ubwato kandi niho hari ikiraro aho abantu binjirira, akazu k'abatwara ubwato ndetse n'ubundi bwato buto bw'ubutabazi. Igice cyo hagati cy'ubu bwato hari ibice byagenewe abagenzi, icyiciro cya mbere first class, icya kabiri second class ndetse n'icya gatatu third class, bigendeye ku mikoro ya buri muntu. Ubu bwato bwari buri ku rwego rwo hejuru, ku buryo icyiciro cya kabiri muri Titanic cyashoboraga kuba icyiciro cya mbere mu yandi mato yari ariho muri iyi myaka. Reka noneho twinjire nyirizina kuri uru rugendo rw'ubu bwato rwabaye urwa mbere rukaba n'urwa nyuma. Mu gitondo cyo kwa 10 Mata umwaka wa 1912 nibwo abagenzi batangiye kwinjira muri ubu bwato mu mujyi wa Southampton mu gihugu cy'Ubwongereza. Abantu bari benshi cyane bahururiye kureba uko ubu bwato buhaguruka. Saa 6 zuzuye z'amanywa kuri tariki ya 10 Mata umwaka wa 1912 Titanic cyangwa se Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere ku itegeko rya Captain Edward Smith.
ubu bwato kandi bwagombaga guhagarara i Cherbourg mu gihugu cy'Ubufaransa na Queenstown muri Ireland gufata abandi bagenzi, noneho Titanic igafata urugendo rugana mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuze mu nyanja ya Atlantic. Ibi byose byarabaye ndetse urugendo rutangirira amahoro rwose, ibyishimo ari byinshi ku bagenzi bose bari bari muri ubu bwato. Gusa nyuma y'iminsi ine, ni ukuvuga tariki 14 Mata umwaka w'1912, abashinzwe ubu bwato bari bakiriye ubutumwa bubaburira ibyerekeye ibibuye binini by'urubura icebergs byari biri mu nzira bari barimo kunyuramo, ariko Captain Edward yakomeje kugendera ku muvuduko bari basanzwe bagenderaho. Uko hakomeje kwira kuri uyu munsi, ni nako amazi yakomeje gukonja cyane kandi nta rumuri rw'ukwezi, rero byari bigoye kubatwara ubwato kugira ngo babone amabuye yaba ari imbere yabo muri aya bari baburiwe ko bashobora kugonga. Saa 5:40 z'ijoro, uwareberaga ubwato hejuru Frederick Fitz yabonye ikibuye cy'urubura ari hejuru y'ubwato. Ako kanya yahise avuza inzogera anahamagara bari mu cyumba cy'ubwato avuga cyane ko abonye ikibuye cy'urubura imbere yabo. Abashinzwe gutwara ubwato bahise bihutira kubukatisha babuhungisha icyo kibuye, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe birangira bakigonzeho ubwato, ndetse indiba y'ubwato ihita icika mu twobo dutangira kwinjiramo amazi. Icyakora muri ako kanya abagenzi ntabwo bamenye ko ubwato barimo bwagonze, ndetse n'abayoboraga ubwato basa nk'abiruhutsa, ariko burya nibwo ibyago byari bigiye gutangira. Saa 5:45 z'ijoro, Captain Edward ni wari ushinzwe imyubakire y'ubwato bagiye kureba ko ubwato butaba bwagize ikibazo gikomeye. Muri ako kanya ni nabwo bahise bamenya ko mu gihe cya vuba ubwato buraba butangiye kurohama, kubera ko ibice 6 mu bice 16 byari bigize ubwato byari byatangiye kuzura amazi. Saa 6 zuzuye z'ijoro, Captain Edward Thamif yatangiye guhamagara ku maradiyo kugira ngo bumve ko hari ubwato bwabo buri hafi aho ngo babwakubufasha, ari nako batanze amabwiriza ko abagenzi batangira kwinjizwa muri twato duto twagenewe ubutabazi. Saa 6:25 z'ijoro, abagenzi batangiye kwinjizwa muri twato tw'ubutabazi, gusa ku bw'ibyago hari utwato twabasha kwakira byibura 1/2 cy'abagenzi bose bari bari muri Titanic cyangwa se Titanic. Gusa muri icyo gihe abagenzi bamwe na bamwe bari bataramenya ikirimo kuba, ndetse kubera n'akavuyo kari gahari, ibi byatumye ubwato bwa mbere bw'ubutabazi butwara igice cy'ubushobozi bw'abantu ubundi bwagatwaye. Ofisiye wa mbere Mordek yatanze itegeko rivuga ko abagore n'abana ari bo bagomba kubanza gushyirwa muri ubu bwato bw'ubutabazi, abagabo bakaza gukurikira mu gihe abagore n'abana bose bamaze kugenda. Muri icyo gihe ubwo ibyo byose byabaga, ni nabwo ubwato bwa RMC Carpathia bwakiriye ubutumwa bwa Titanic buhita butangira kwerekeza aho yari irimo kurahamira kugira ngo batabara abagenzi. Ahanini ibi byari byatewe n'urumuri rwari rwarashwe mu kirere rwerekana aho ibi byago byo kurohama byabereye. Saa 7 z'ijoro kuri uwo munsi, mu gihe ibindi bice by'indiba y'ubwato byakomezaga kurengerwa, n'igice cyose cy'imbere cy'ubwato cyahise gitangira kwibira mu mazi. Amazi yari yatangiye kwinjira mu bwato ku muvuduko uri hejuru cyane ugereranyije n'uko byari byatangiye. Muri uwo mwanya ubwoba n'igishyika byari byatangiye kuba byose mu bagenzi. Kuri iyi nshuro noneho abagenzi bose bari bamaze kumenya ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Bamwe muri bo batangiye kurwanira gukiza ubuzima binjira muri twato duto tw'ubutabazi, naho abandi bo bari bemeye urwaje cyangwa se bagaha imyanya abagaragaza intege nke. Saa 8:5 muri iryo joro, utwato twa nyuma tw'ubutabazi twatwaye abantu ba nyuma, nyamara ariko mu bwato hari hasigayemo abantu 1500. Ni mu gihe kandi ubwato bwari bwatangiye gucurama, abaturage benshi baguye mu mazi akonje cyane y'inyanja yari afite ubukonje buri munsi ya -0. Saa 8:17, kapiteni w'ubwato yavuze ko noneho buri muntu agomba kwirwanaho. Ubwato bw'ubutabazi bwari bwashize, nta bundi bufasha yari guha abagenzi. Muri icyo gihe igice cy'inyuma cy'ubwato cyaracitse kiratandukana kimanuka munsi y'inyanja, hasigara igice cy'imbere ariko nacyo kimeze nabi. Nyuma y'icyo gihe nta uzi neza uko ibya Captain Edward byaje kurangira, cyane ko inkuru nyinshi zivuga urupfu rwe ziruvuga kwinshi, gusa umurambo we ntabwo wigeze ugaragara. Muri icyo gihe abantu benshi bararohamye, ndetse n'abatararohamye ngo bishwe n'amazi, bishwe n'ubukonje bukabije bwari buri mu nyanja muri iryo joro. Muri iryo joro ryo kuwa 15 Mata umwaka w'1912 isaa 9:15 nibwo ubwato bwa Carpathia bwabonye urumuri rutabaza rwatangwaga n'ubwato bwa Titanic. Ubu bwato bwageze ahabereye impanuka ahagana saa 10 za mu gitondo.
ubu bwato bwahise butabara abari barokotse iyi mpanuka. Abagenzi 705 nibo barokotse iki cyago icyari kidasanzwe mu ijoro ryo kwa 15 Mata mwaka 1912. Abarenga 1500 bahise basiga ubuzima mu mpanuka y'ubu bwato. Umubare munini w'abarokotse n'abagore n'abana nk'uko twabigarutse mu nkuru yacu, kuko aribo babanje guhabwa imyanya mu bwato bw'ubutabazi. Kugeza amagingo ya rero nta muntu n'umwe warokotse iyi mpanuka ukiriho, kuko wa nyuma yapfuye muri 2009 afite imyaka 97, akaba yitwa Malvina, akaba ari nawe muntu muto wari mu bwato bwa Titanic. Icyo gihe akaba yari uruhinja rw'amezi 2 gusa. Ngayo nguko rero iby'inkuru y'impanuka y'ubwato bwa Titanic. Niba hari icyo tutavuze muri kino kiganiro wifuza kumenya, wajya muri comment ukatubwira, tukazakigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ndetse n'izindi ngingo zose wifuza ko twazavugaho mu biganiro byacu bitaha, wajya muri comment ukatwandikira. Kandi nyamuneka ubike gukora subscribe niba ari ubwa mbere warugeze hano, no kuduha like ndetse no gusharinga ibiganiro byacu ku nshuti zawe. Wakoze cyane kubana natwe, dusubire mu bindi biganiro n'amakuru binyura kuri uyu muyoboro wa Shine Empire. Nge nitwa Emi Al. God bless you. See you. Ushaka kutuvugisha watwandikira kuri WhatsApp. Nimero yacu ni 0746131798. Salam. Shalom. Ubwato bwa Titanic nibwo bwato bwabayeho mu mateka y'isi bunini kurusha ubundi bwato bwose bwagiye bukorwa. Nubwo ubwato bufite amateka akomeye, ariko mu ijoro ryo ku ya 15 Mata umwaka 1912 ubu bwato bwahitanye ubuzima bw'abagenzi barenga 1500. Ni mu mpanuka yari iteye ubwoba mu mwijima w'ijoro hagati mu nyanja, mu mazi y'inyanja afite ubukonje buri munsi ya -0. Iyi mpanuka yabereye mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantic. Ni impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu mu ngeri zitandukanye, harimo n'abari abakozi muri ubu bwato. Muri urugendo rwabaye rwa mbere rukaba n'urwa nyuma, abakozi barenga 750 bahaburiye ubuzima. Iyi niyo mpanuka y'ubwato yahitanye abantu benshi mu gihe gito mu kinyejana cya 20, kuva saa 5:40 z'ijoro kugera mu rukerera. Muri rusange abantu 1500 bari bamaze kubura ubuzima. Nyuma yo kuba ubwato burohamye, hagiye hakorwa filme nyinshi zigaragaza ishusho y'ibyabereye muri ubu bwato. Gusa birumvikana filme ni filme, rimwe na rimwe hazamo gukabya kugira ngo filme iryohera barimo kuyireba. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru mpamo y'ibyabereye muri ubu bwato bwa Titanic. Ese ubundi turetse ibyo twabonye muri filme, niki cyatumye ubu bwato burohama? Ese ubundi ubu bwato bwari ubwande? Ese ubundi ubu bwato bwubatswe nande ryari? Ese ni abantu bangahe barokotse impanuka y'ubwato bwa Titanic? Ese ubundi uyu munsi wa none hari umuntu warokotse impanuka waba akiriho? Ibi n'ibindi byinshi bibaza kuri iyi ngingo nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Nge wumva ndi Emi Al, naho hano urimo gukurikira kino kiganiro ni kuri Shine Empire, hakaba ku cyicaro gikuru cy'ubwami bw'abami bw'ibyegeranyo. Gusa mbere yuko dutangira, ibuka gukora subscribe no kuduha like. Ubu bwato rutura bugezweho bwa RMS Titanic bwatangiye kubakwa tariki 31 Werurwe mwaka 1909 muri Ireland, hakaba mu bwami bw'Ubwongereza. Imirimo yo kubaka ubu bwato yasojwe mwaka 1912, ari nawo mwaka bwatangiriyemo urugendo rutazibagirana mu mateka y'isi kubera ibyago ubu bwato bwahuriye nabyo nzira. Titanic ni ubwato bwari bwarakorewe ku bwato bwa mbere bw'imyidagaduro bunini ku isi. N'ubwato bwuzuye nyuma y'imyaka 3 burimo kubakwa, butwara asaga miliyoni 7.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga yari menshi cyane mu mwaka 1912. Ubu bwato kandi bwari bufite umurambararo wa metero 269 n'igice kimwe, bukagira uburebure bwa metero 53 n'ibice bitatu, bukagira ubutambike bwa metero 28, bugapima toni 46 n'ibice 328. Tugarutse gato ku miterere y'ubu bwato, igice cyo hasi nicyo cyari kirimo hagenewe imizigo, imashini zitwara ubwato ndetse n'izitanga umuriro muri ubu bwato. Hejuru y'ubwato kandi niho hari ikiraro aho abantu binjirira, akazu k'abatwara ubwato ndetse n'ubundi bwato buto bw'ubutabazi. Igice cyo hagati cy'ubu bwato hari ibice byagenewe abagenzi, icyiciro cya mbere first class, icya kabiri second class ndetse n'icya gatatu third class, bigendeye ku mikoro ya buri muntu. Ubu bwato bwari buri ku rwego rwo hejuru, ku buryo icyiciro cya kabiri muri Titanic cyashoboraga kuba icyiciro cya mbere mu yandi mato yari ariho muri iyi myaka. Reka noneho twinjire nyirizina kuri uru rugendo rw'ubu bwato rwabaye urwa mbere rukaba n'urwa nyuma.
Mu gitondo cyo kwa 10 Mata umwaka wa 1912 nibwo abagenzi batangiye kwinjira muri ubu bwato mu mujyi wa Southampton mu gihugu cy'Ubwongereza. Abantu bari benshi cyane bahururiye kureba uko ubu bwato buhaguruka. Saa 6 zuzuye z'amanywa kuri tariki ya 10 Mata umwaka wa 1912 Titanic cyangwa se Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere ku itegeko rya Captain Edward Smith. Ubu bwato kandi bwagombaga guhagarara i Cherbourg mu gihugu cy'Ubufaransa na Queenstown muri Ireland gufata abandi bagenzi. Noneho Titanic igafata urugendo rugana mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuze mu nyanja ya Atlantic. Ibi byose byarabaye ndetse urugendo rutangirira amahoro rwose. Ibyishimo ari byinshi ku bagenzi bose bari bari muri ubu bwato. Gusa nyuma y'iminsi ine, ni ukuvuga tariki 14 Mata umwaka wa 1912, abashinzwe ubu bwato bari bakiriye ubutumwa bubaburira ibyerekeye ibibuye binini by'urubura icebergs byari biri mu nzira bari barimo kunyuramo. Ariko Captain Edward yakomeje kugendera ku muvuduko bari basanzwe bagenderaho. Uko hakomeje kwira kuri uyu munsi, ni nakamazi yakomeje gukonja cyane kandi nta rumuri rw'ukwezi. Rero byari bigoye kubatwara ubwato kugira ngo babone amabuye yaba ari imbere yabo muri aya bari baburiwe ko bashobora kugonga. Saa 5:40 z'ijoro uwareberaga ubwato hejuru Frederick Fitz yabonye ikibuye cy'urubura ari hejuru y'ubwato. Ako kanya yahise avuza inzogera anahamagara bari mu cyumba cy'ubwato avuga cyane ko abonye ikibuye cy'urubura imbere yabo. Abashinzwe gutwara ubwato bahise bihutira kubukatisha babuhungisha icyo kibuye, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe birangira bakigonzeho ubwato ndetse indiba y'ubwato ihita icika mu twobo dutangira kwinjiramo amazi. Icyakora muri ako kanya abagenzi ntabwo bamenye ko ubwato barimo bwagonze ndetse n'abayoboraga ubwato basa nk'abiruhutsa, ariko burya nibwo ibyago byari bigiye gutangira. Saa 5:45 z'ijoro Captain Edward n'uwari ushinzwe imyubakire y'ubwato bagiye kureba ko ubwato butaba bwagize ikibazo gikomeye. Muri ako kanya ni nabwo bahise bamenya ko mu gihe cya vuba ubwato buraba butangiye kurohama kubera ko ibice bitandatu mu bice 16 byari bigize ubwato byari byatangiye kuzura amazi. Saa 6 zuzuye z'ijoro Captain Edward Smith yatangiye guhamagara ku maradiyo kugira ngo bumve ko hari ubwato bwabo buri hafi aho ngo babwakubufasha. Ari nako batanze amabwiriza ko abagenzi batangira kwinjizwa muri twato duto twagenewe ubutabazi. Saa 6:25 z'ijoro abagenzi batangiye kwinjizwa muri twato tw'ubutabazi. Gusa ku bw'ibyago hari utwato twabasha kwakira byibura 1/2 cy'abagenzi bose bari bari muri Titanic cyangwa se Titanic. Gusa muri icyo gihe abagenzi bamwe na bamwe bari bataramenya ikirimo kuba, ndetse kubera n'akavuyo kari gahari. Ibi byatumye ubwato bwa mbere bw'ubutabazi butwara igice cy'ubushobozi bw'abantu bundi bwagatwaye. Ofisiye wa mbere Mordek yatanze itegeko rivuga ko abagore n'abana ari bo bagomba kubanza gushyirwa muri ubu bwato bw'ubutabazi, abagabo bakaza gukurikira mu gihe abagore n'abana bose bamaze kugenda. Muri icyo gihe ubwo ibyo byose byabaga, ni nabwo ubwato bwa RMC Carpathia bwakiriye ubutumwa bwa Titanic buhita butangira kwerekeza aho yari irimo kurahamira kugira ngo batabara abagenzi. Ahanini ibi byari byatewe n'urumuri rwari rwarashwe mu kirere rwerekana aho ibi byago byo kurohama byabereye. Saa 7 z'ijoro kuri uwo munsi, mu gihe ibindi bice by'indiba y'ubwato byakomezaga kurengerwa, n'igice cyose cy'imbere cy'ubwato cyahise gitangira kwibira mu mazi. Amazi yari yatangiye kwinjira mu bwato ku muvuduko uri hejuru cyane ugereranyije n'uko byari byatangiye. Muri uwo mwanya ubwoba n'igishyika byari byatangiye kuba byose mu bagenzi. Kuri iyi nshuro noneho abagenzi bose bari bamaze kumenya ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Bamwe muri bo batangiye kurwanira gukiza ubuzima binjira muri twato duto tw'ubutabazi, naho abandi bo bari bemeye urwaje cyangwa se bagaha imyanya abagaragaza intege nke. Saa 8:5 muri iryo joro utwato twa nyuma tw'ubutabazi twatwaye abantu ba nyuma, nyamara ariko mu bwato hari hasigayemo abantu 1500. Ni mu gihe kandi ubwato bwari bwatangiye gucurama, abaturage benshi baguye mu mazi akonje cyane y'inyanja yari afite ubukonje buri munsi ya -0. Saa 8:17 kapiteni w'ubwato yavuze ko noneho buri muntu agomba kwirwanaho. Ubwato bw'ubutabazi bwari bwashize nta bundi bufasha yari guha abagenzi. Muri icyo gihe igice cy'inyuma cy'ubwato cyaracitse kiratandukana kimanuka munsi y'inyanja, hasigara igice cy'imbere ariko nacyo kimeze nabi. Nyuma y'icyo gihe ntawuzi neza uko ibya Captain Edward byaje kurangira, cyane ko inkuru nyinshi zivuga urupfu rwe ziruvuga kwinshi, gusa umurambo we ntabwo wigeze ugaragara. Muri icyo gihe abantu benshi bararohamye
ndetse n'abatararohamye ngo bishwe n'amazi bishwe n'ubukonje bukabije bwari buri mu nyanja muri iryo joro ryo kuwa 15 Mata umwaka w'1912 isa 9 n'igice nibwo ubwato bwa Carpathia bwabonye urumuri rutabaza rwatangwaga n'ubwato bwa Titanic. Ubu bwato bwageze ahabereye impanuka ahagana saa 10 za mu gitondo. Ubu bwato bwahise butabara abari barokotse impanuka, abagenzi 705 nibo barokotse. Iki cyago cyari kidasanzwe mu ijoro ryo kwa 15 Mata umwaka w'1912. Abarenga 1500 bahise basiga ubuzima. Mu manuka y'ubu bwato umubare munini w'abarokotse n'abagore n'abana nk'uko twabigarutse mu nkuru yacu, kuko aribo babanje guhabwa imyanya mu bwato bw'ubutabazi. Kugeza amagingo ya rero nta muntu n'umwe warokotse impanuka ukiriho, kuko wa nyuma yapfuye muri 2009 afite imyaka 97, akaba yitwa Malvina, akaba ari nawe muntu muto wari mu bwato bwa Titanic. Icyo gihe akaba yari uruhinja rw'amezi 2 gusa. Ngayo nguko rero iby'inkuru y'impanuka y'ubwato bwa Titanic. Niba hari icyo tutavuze muri kino kiganiro wifuza kumenya, wajya muri comment ukatubwira tukazakigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ndetse n'izindi ngingo zose wifuza ko twazavugaho mu biganiro byacu bitaha, wajya muri comment ukatwandikira. Kandi nyamuneka ubike gukora subscribe niba ari ubwa mbere warugeze hano, no kuduha like ndetse no gusharinga ibiganiro byacu ku nshuti zawe. Wakoze cyane kubana natwe, dusubire mu bindi biganiro n'amakuru inyura kuri uyu muyoboro wa Shine Empire. Nge nitwa Emi Al. God bless you. See you. Ushaka kutuvugisha watwandikira kuri WhatsApp. Nimero yacu ni 0746131798. Salam. Shalom. Ubwato bwa Titanic nibwo bwato bwabayeho mu mateka y'isi bunini kurusha ubundi bwato bwose bwagiye bukorwa. Nubwo ubwato bufite amateka akomeye, ariko mu ijoro ryo ku 15 Mata umwaka w'1912 ubu bwato bwahitanye ubuzima bw'abagenzi barenga 1500. Ni mu mpanuka yari iteye ubwoba mu mwijima w'ijoro hagati mu nyanja, mu mazi y'inyanja afite ubukonje buri munsi ya -0. Iyi mpanuka yabereye mu majyaruguru y'inyanja Atlantic. Ni impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu mu ngeri zitandukanye, harimo n'abari abakozi muri ubu bwato. Muri urugendo rwabaye rwa mbere rukaba n'urwa nyuma, abakozi barenga 750 bahaburiye ubuzima. Iyi niyo mpanuka y'ubwato yahitanye abantu benshi mu gihe gito mu kinyejana cya 20, kuva saa 5:40 z'ijoro kugera mu rukerera. Muri rusange abantu 1500 bari bamaze kubura ubuzima. Nyuma yo kuba ubwato burohamye, hagiye hakorwa filme nyinshi zigaragaza ishusho y'ibyabereye muri ubu bwato. Gusa birumvikana filme ni filme, rimwe na rimwe hazamo gukabya kugira ngo filme iryohera barimo kuyireba. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru mpamo y'ibyabereye muri ubu bwato bwa Titanic. Ese ubundi turetse ibyo twabonye muri filme, niki cyatumye ubu bwato burohama? Ese ubundi ubu bwato bwari ubwande? Ese ubundi ubu bwato bwubatswe nande ryari? Ese ni abantu bangahe barokotse impanuka y'ubwato bwa Titanic? Ese ubundi uyu munsi wa none hari umuntu warokotse impanuka waba akiriho? Ibi n'ibindi byinshi bibaza kuri iyi ngingo nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Ngiye wumva ndi Emi Al, naho hano urimo gukurikira kino kiganiro ni kuri Shine Empire, hakaba ku cyicaro gikuru cy'ubwami bw'abami bw'ibyegeranyo. Gusa mbere yuko dutangira, ibuka gukora subscribe no kuduha like. Ubu bwato rutura bugezweho bwa RMS Titanic bwatangiye kubakwa tariki 31 Werurwe umwaka w'1909 muri Ireland, hakaba mu bwami bw'Ubwongereza. Imirimo yo kubaka ubu bwato yasojwe mu mwaka w'1912, ari nawo mwaka bwatangiriyemo urugendo rutazibagirana mu mateka y'isi kubera ibyago ubu bwato bwahuriye nabyo nzira. Titanic ni ubwato bwari bwarakorewe ku bwato bwa mbere bw'imyidagaduro bunini ku isi. N'ubwato bwuzuye nyuma y'imyaka 3 burimo kubakwa, butwara asaga miliyoni 7.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga yari menshi cyane mu mwaka w'1912. Ubu bwato kandi bwari bufite umurambararo wa metero 269 n'igice kimwe, bukagira uburebure bwa metero 53 n'ibice bitatu, bukagira ubutambike bwa metero 28, bugapima toni 46 n'ibice 328. Tugarutse gato ku miterere y'ubu bwato, igice cyo hasi nicyo cyari kirimo hagenewe imizigo, imashini zitwara ubwato ndetse n'izitanga umuriro muri ubu bwato. Hejuru y'ubwato kandi niho hari ikiraro aho abantu binjirira, akazu k'abatwara ubwato ndetse n'ubundi bwato buto bw'ubutabazi.
Igice cyo hagati cy'ubu bwato hari ibice byagenewe abagenzi, icyiciro cya mbere first class, icya kabiri second class ndetse n'icya gatatu third class bigendeye ku mikoro ya buri muntu. Ubu bwato bwari buri ku rwego rwo hejuru ku buryo icyiciro cya kabiri muri Titanic cyashoboraga kuba icyiciro cya mbere mu yandi mato yari ariho muri iyi myaka. Reka noneho twinjire nyirizina kuri uru rugendo rw'ubu bwato rwabaye urwa mbere rukaba n'urwa nyuma. Mu gitondo cyo kwa 10 Mata umwaka wa 1912 nibwo abagenzi batangiye kwinjira muri ubu bwato mu mujyi wa Southampton mu gihugu cy'Ubwongereza. Abantu bari benshi cyane bahururiye kureba uko ubu bwato buhaguruka. Saa 6 zuzuye z'amanywa kuri tariki ya 10 Mata umwaka wa 1912 Titanic cyangwa se Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere ku itegeko rya Captain Edward Smith. Ubu bwato kandi bwagombaga guhagarara i Cherbourg mu gihugu cy'Ubufaransa na Queenstown muri Ireland gufata abandi bagenzi. Noneho Titanic igafata urugendo rugana mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuze mu nyanja ya Atlantic. Ibi byose byarabaye ndetse urugendo rutangirira amahoro rwose. Ibyishimo ari byinshi ku bagenzi bose bari bari muri ubu bwato. Gusa nyuma y'iminsi ine, ni ukuvuga tariki 14 Mata umwaka wa 1912, abashinzwe ubu bwato bari bakiriye ubutumwa bubaburira ibyerekeye ibibuye binini by'urubura icebergs byari biri mu nzira bari barimo kunyuramo. Ariko Captain Edward yakomeje kugendera ku muvuduko bari basanzwe bagenderaho. Uko hakomeje kwira kuri uyu munsi, ni nako amazi yakomeje gukonja cyane kandi nta rumuri rw'ukwezi. Rero byari bigoye kubatwara ubwato kugira ngo babone amabuye yaba ari imbere yabo muri aya bari baburiwe ko bashobora kugonga. Saa 5:40 z'ijoro uwareberaga ubwato hejuru Frederick Fitz yabonye ikibuye cy'urubura ari hejuru y'ubwato. Ako kanya yahise avuza inzogera anahamagara bari mu cyumba cy'ubwato avuga cyane ko abonye ikibuye cy'urubura imbere yabo. Abashinzwe gutwara ubwato bahise bihutira kubukatisha babuhungisha icyo kibuye, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe birangira bakigonzeho ubwato ndetse indiba y'ubwato ihita icika mu twobo dutangira kwinjiramo amazi. Icyakora muri ako kanya abagenzi ntabwo bamenye ko ubwato barimo bwagonze ndetse n'abayoboraga ubwato basa nk'abiruhutsa, ariko burya nibwo ibyago byari bigiye gutangira. Saa 5:45 z'ijoro Captain Edward ni wari ushinzwe imyubakire y'ubwato bagiye kureba ko ubwato butaba bwagize ikibazo gikomeye. Muri ako kanya ni nabwo bahise bamenya ko mu gihe cya vuba ubwato buraba butangiye kurohama kubera ko ibice bitandatu mu bice 16 byari bigize ubwato byari byatangiye kuzura amazi. Saa 6 zuzuye z'ijoro Captain Edward Smith yatangiye guhamagara ku maradiyo kugira ngo bumve ko hari ubwato bwabo buri hafi aho ngo babwakubufasha. Ari nako batanze amabwiriza ko abagenzi batangira kwinjizwa muri twato duto twagenewe ubutabazi. Saa 6:25 z'ijoro abagenzi batangiye kwinjizwa muri twato tw'ubutabazi. Gusa ku bw'ibyago hari utwato twabasha kwakira byibura 1/2 cy'abagenzi bose bari bari muri Titanic cyangwa se Titanic. Gusa muri icyo gihe abagenzi bamwe na bamwe bari bataramenya ikirimo kuba, ndetse kubera n'akavuyo kari gahari. Ibi byatumye ubwato bwa mbere bw'ubutabazi butwara igice cy'ubushobozi bw'abantu bundi bwagatwaye. Ofisiye wa mbere Mordek yatanze itegeko rivuga ko abagore n'abana ari bo bagomba kubanza gushyirwa muri ubu bwato bw'ubutabazi, abagabo bakaza gukurikira mu gihe abagore n'abana bose bamaze kugenda. Muri icyo gihe ubwo ibyo byose byabaga, ni nabwo ubwato bwa RMC Carpathia bwakiriye ubutumwa bwa Titanic buhita butangira kwerekeza aho yari irimo kurahamira kugira ngo batabara abagenzi. Ahanini ibi byari byatewe n'urumuri rwari rwarashwe mu kirere rwerekana aho ibi byago byo kurohama byabereye. Saa 7 z'ijoro kuri uwo munsi, mu gihe ibindi bice by'indiba y'ubwato byakomezaga kurengerwa, n'igice cyose cy'imbere cy'ubwato cyahise gitangira kwibira mu mazi. Amazi yari yatangiye kwinjira mu bwato ku muvuduko uri hejuru cyane ugereranyije n'uko byari byatangiye. Muri uwo mwanya ubwoba n'igishyika byari byatangiye kuba byose mu bagenzi. Kuri iyi nshuro noneho abagenzi bose bari bamaze kumenya ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Bamwe muri bo batangiye kurwanira gukiza ubuzima binjira muri twato duto tw'ubutabazi, naho abandi bo bari bemeye urwaje cyangwa se bagaha imyanya abagaragaza intege nke. Saa 8:05 muri iryo joro utwato twa nyuma tw'ubutabazi twatwaye abantu ba nyuma, nyamara ariko mu bwato hari hasigayemo abantu 1500. Ni mu gihe kandi ubwato bwari bwatangiye gucurama, abaturage benshi baguye mu mazi akonje cyane y'inyanja yari afite ubukonje buri munsi ya -0. Saa 8:17 kapiteni w'ubwato yavuze ko noneho buri muntu agomba kwirwanaho.
ubwato bw'ubutabazi bwari bwashize nta bundi bufasha yari guha abagenzi. Muri icyo gihe igice cy'inyuma cy'ubwato cyaracitse kiratandukana kimanuka munsi y'inyanja, hasigara igice cy'imbere ariko nacyo kimeze nabi. Nyuma y'icyo gihe ntawe uzi neza uko ibya Captain Edward byaje kurangira, cyane ko inkuru nyinshi zivuga urupfu rwe ziruvuga kwinshi, gusa umurambo we ntabwo wigeze ugaragara. Muri icyo gihe abantu benshi bararohamye, ndetse n'abatararohamye ngo bishwe n'amazi, bishwe n'ubukonje bukabije bwari buri mu nyanja muri iryo joro. Muri iryo joro ryo kuwa 15 Mata umwaka w'1912 isaa 9 n'igice nibwo ubwato bwa Carpathia bwabonye urumuri rutabaza rwatangwaga n'ubwato bwa Titanic. Ubu bwato bwageze ahabereye impanuka ahagana saa 10 za mu gitondo. Ubu bwato bwahise butabara abari barokotse impanuka, abagenzi 705 nibo barokotse. Iki cyago cyari kidasanzwe mu ijoro ryo kwa 15 Mata umwaka w'1912. Abarenga 1500 bahise basiga ubuzima. Mu manuka y'ubu bwato umubare munini w'abarokotse n'abagore n'abana nk'uko twabigarutse mu nkuru yacu, kuko aribo babanje guhabwa imyanya mu bwato bw'ubutabazi. Kugeza magingo ya rero nta muntu n'umwe warokotse impanuka ukiriho, kuko wa nyuma yapfuye muri 2009 afite imyaka 97, akaba yitwa Malvina, akaba ari nawe muntu muto wari mu bwato bwa Titanic. Icyo gihe akaba yari uruhinja rw'amezi 2 gusa. Ngayo nguko rero iby'inkuru y'impanuka y'ubwato bwa Titanic. Niba hari icyo tutavuze muri kino kiganiro wifuza kumenya, wajya muri comment ukatubwira tukazakigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ndetse n'izindi ngingo zose wifuza ko twazavugaho mu biganiro byacu bitaha, wajya muri comment ukatwandikira. Kandi nyamuneka ubike gukora subscribe niba ari ubwa mbere warugeze hano, no kuduha like ndetse no gusharinga ibiganiro byacu ku nshuti zawe. Wakoze cyane kubana natwe, dusubire mu bindi biganiro n'amakuru binyura kuri uyu muyoboro wa Shine Empire. Nge nitwa Emi Al. God bless you. See you. Ushaka kutuvugisha watwandikira kuri WhatsApp. Nimero yacu ni 0746131798. Salam. Shalom. Ubwato bwa Titanic nibwo bwato bwabayeho mu mateka y'isi bunini kurusha ubundi bwato bwose bwagiye bukorwa. Nubwo ubwato bufite amateka akomeye, ariko mu ijoro ryo ku ya 15 Mata umwaka w'1912 ubu bwato bwahitanye ubuzima bw'abagenzi barenga 1500. Ni mu mpanuka yari iteye ubwoba mu mwijima w'ijoro hagati mu nyanja, mu mazi y'inyanja afite ubukonje buri munsi ya -0. Iyi mpanuka yabereye mu majyaruguru y'inyanja Atlantic. Ni impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu mu ngeri zitandukanye, harimo n'abari abakozi muri ubu bwato. Muri urugendo rwabaye rwa mbere rukaba n'urwa nyuma, abakozi barenga 750 bahaburiye ubuzima. Iyi niyo mpanuka y'ubwato yahitanye abantu benshi mu gihe gito mu kinyejana cya 20, kuva saa 5:40 z'ijoro kugera mu rukerera. Muri rusange abantu 1500 bari bamaze kubura ubuzima. Nyuma yo kuba ubwato burohamye, hagiye hakorwa filme nyinshi zigaragaza ishusho y'ibyabereye muri ubu bwato. Gusa birumvikana filme ni filme, rimwe na rimwe hazamo gukabya kugira ngo filme iryohera barimo kuyireba. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru mpamo y'ibyabereye muri ubu bwato bwa Titanic. Ese ubundi turetse ibyo twabonye muri filme, niki cyatumye ubu bwato burohama? Ese ubundi ubu bwato bwari ubwande? Ese ubundi ubu bwato bwubatswe nande ryari? Ese ni abantu bangahe barokotse impanuka y'ubwato bwa Titanic? Ese ubundi uyu munsi wa none hari umuntu warokotse impanuka waba akiriho? Ibi n'ibindi byinshi bibaza kuri iyi ngingo nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Nge wumva ndi Emi Al, naho hano urimo gukurikira kino kiganiro ni kuri Shine Empire, hakaba ku cyicaro gikuru cy'ubwami bw'abami bw'ibyegeranyo. Gusa mbere yuko dutangira, ibuka gukora subscribe no kuduha like. Ubu bwato rutura bugezweho bwa RMS Titanic bwatangiye kubakwa tariki 31 Werurwe umwaka w'1909 muri Ireland, hakaba mu bwami bw'Ubwongereza. Imirimo yo kubaka ubu bwato yasojwe mu mwaka w'1912, ari nawo mwaka bwatangiriyemo urugendo rutazibagirana mu mateka y'isi kubera ibyago ubu bwato bwahuriye nabyo nzira. Titanic ni ubwato bwari bwarakorewe ku bwato bwa mbere bw'imyidagaduro bunini ku isi. N'ubwato bwuzuye nyuma y'imyaka 3 burimo kubakwa, butwara asaga miliyoni 7.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga yari menshi cyane mu mwaka w'1912.
ubu bwato kandi bwari bufite umurambararo wa metero 269 n'igice kimwe, bukagira uburebure bwa metero 53 n'ibice bitatu, bukagira ubutambike bwa metero 28, bugapima toni 46 n'ibice 328. Tugarutse gato ku miterere y'ubu bwato, igice cyo hasi nicyo cyari kirimo hagenewe imizigo, imashini zitwara ubwato ndetse n'izitanga umuriro muri ubu bwato. Hejuru y'ubwato kandi niho hari ikiraro aho abantu binjirira, akazu k'abatwara ubwato ndetse n'ubundi bwato buto bw'ubutabazi. Igice cyo hagati cy'ubu bwato hari ibice byagenewe abagenzi, icyiciro cya mbere first class, icya kabiri second class ndetse n'icya gatatu third class, bigendeye ku mikoro ya buri muntu. Ubu bwato bwari buri ku rwego rwo hejuru ku buryo icyiciro cya kabiri muri Titanic cyashoboraga kuba icyiciro cya mbere mu yandi mato yari ariho muri iyi myaka. Reka noneho twinjire nyirizina kuri uru rugendo rw'ubu bwato rwabaye urwa mbere rukaba n'urwa nyuma. Mu gitondo cyo kwa 10 Mata umwaka wa 1912 nibwo abagenzi batangiye kwinjira muri ubu bwato mu mujyi wa Southampton mu gihugu cy'Ubwongereza. Abantu bari benshi cyane bahururiye kureba uko ubu bwato buhaguruka. Saa 6 zuzuye z'amanywa kuri tariki ya 10 Mata umwaka wa 1912 Titanic cyangwa se Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere ku itegeko rya Captain Edward Smith. Ubu bwato kandi bwagombaga guhagarara i Cherbourg mu gihugu cy'Ubufaransa na Queenstown muri Ireland gufata abandi bagenzi, noneho Titanic igafata urugendo rugana mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuze mu nyanja ya Atlantic. Ibi byose byarabaye ndetse urugendo rutangirira amahoro rwose, ibyishimo ari byinshi ku bagenzi bose bari muri ubu bwato. Gusa nyuma y'iminsi ine, ni ukuvuga tariki 14 Mata umwaka wa 1912, abashinzwe ubu bwato bari bakiriye ubutumwa bubaburira ibyerekeye ibibuye binini by'urubura icebergs byari biri mu nzira bari barimo kunyuramo, ariko Captain Edward yakomeje kugendera ku muvuduko bari basanzwe bagenderaho. Uko hakomeje kwira kuri uyu munsi, ni nako amazi yakomeje gukonja cyane kandi nta rumuri rw'ukwezi, rero byari bigoye kubatwara ubwato kugira ngo babone amabuye yaba ari imbere yabo muri aya bari baburiwe ko bashobora kugonga. Saa 5:40 z'ijoro uwareberaga ubwato hejuru Frederick Fitz yabonye ikibuye cy'urubura ari hejuru y'ubwato. Ako kanya yahise avuza inzogera anahamagara bari mu cyumba cy'ubwato avuga cyane ko abonye ikibuye cy'urubura imbere yabo. Abashinzwe gutwara ubwato bahise bihutira kubukatisha babuhungisha icyo kibuye, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe birangira bakigonzeho ubwato ndetse indiba y'ubwato ihita icika mu twobo dutangira kwinjiramo amazi. Icyakora muri ako kanya abagenzi ntabwo bamenye ko ubwato barimo bwagonze ndetse n'abayoboraga ubwato basa nk'abiruhutsa, ariko burya nibwo ibyago byari bigiye gutangira. Saa 5:45 z'ijoro Captain Edward ni wari ushinzwe imyubakire y'ubwato bagiye kureba ko ubwato butaba bwagize ikibazo gikomeye. Muri ako kanya ni nabwo bahise bamenya ko mu gihe cya vuba ubwato buraba butangiye kurohama kubera ko ibice bitandatu mu bice 16 byari bigize ubwato byari byatangiye kuzura amazi. Saa 6 zuzuye z'ijoro Captain Edward Smith yatangiye guhamagara ku maradiyo kugira ngo bumve ko hari ubwato bwabo buri hafi aho ngo babwakubufasha, ari nako batanze amabwiriza ko abagenzi batangira kwinjizwa muri twato duto twagenewe ubutabazi. Saa 6:25 z'ijoro abagenzi batangiye kwinjizwa muri twato tw'ubutabazi, gusa ku bw'ibyago hari utwato twabasha kwakira byibura 1/2 cy'abagenzi bose bari muri Titanic cyangwa se Titanic. Gusa muri icyo gihe abagenzi bamwe na bamwe bari bataramenya ikirimo kuba, ndetse kubera n'akavuyo kari gahari, ibi byatumye ubwato bwa mbere bw'ubutabazi butwara igice cy'ubushobozi bw'abantu bundi bwagatwaye. Ofisiye wa mbere Mordek yatanze itegeko rivuga ko abagore n'abana ari bo bagomba kubanza gushyirwa muri ubu bwato bw'ubutabazi, abagabo bakaza gukurikira mu gihe abagore n'abana bose bamaze kugenda. Muri icyo gihe ubwo ibyo byose byabaga, ni nabwo ubwato bwa RMC Carpathia bwakiriye ubutumwa bwa Titanic buhita butangira kwerekeza aho yari irimo kurahamira kugira ngo batabara abagenzi. Ahanini ibi byari byatewe n'urumuri rwari rwarashwe mu kirere rwerekana aho ibi byago byo kurohama byabereye. Saa 7 z'ijoro kuri uwo munsi, mu gihe ibindi bice by'indiba y'ubwato byakomezaga kurengerwa, n'igice cyose cy'imbere cy'ubwato cyahise gitangira kwibira mu mazi. Amazi yari yatangiye kwinjira mu bwato ku muvuduko uri hejuru cyane ugereranyije n'uko byari byatangiye. Muri uwo mwanya ubwoba n'igishyika byari byatangiye kuba byose mu bagenzi. Kuri iyi nshuro noneho abagenzi bose bari bamaze kumenya ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima.
bamwe muri bo batangiye kurwanira gukiza ubuzima binjira muri twato duto tw'ubutabazi, naho abandi bo bari bemeye urwaje cyangwa se bagaha imyanya abagaragaza intege nke. Saa 8:05 muri iryo joro utwato twa nyuma tw'ubutabazi twatwaye abantu ba nyuma, nyamara ariko mu bwato hari hasigayemo abantu 1500. Ni mu gihe kandi ubwato bwari bwatangiye gucurama, abaturage benshi baguye mu mazi akonje cyane y'inyanja yari afite ubukonje buri munsi ya dogere 0. Saa 8:17 kapiteni w'ubwato yavuze ko noneho buri muntu agomba kwirwanaho. Ubwato bw'ubutabazi bwari bwashize nta bundi bufasha yari guha abagenzi. Muri icyo gihe igice cy'inyuma cy'ubwato cyaracitse kiratandukana kimanuka munsi y'inyanja, hasigara igice cy'imbere ariko nacyo kimeze nabi. Nyuma y'icyo gihe ntawuzi neza uko ibya Kapiteni Edward byaje kurangira, cyane ko inkuru nyinshi zivuga urupfu rwe ziruvuga kwinshi, gusa umurambo we ntabwo wigeze ugaragara. Muri icyo gihe abantu benshi bararohamye, ndetse n'abatararohamye ngo bishwe n'amazi, bishwe n'ubukonje bukabije bwari buri mu nyanja muri iryo joro. Muri iryo joro ryo kuwa 15 Mata umwaka w'1912 isaa 9:15 nibwo ubwato bwa Carpathia bwabonye urumuri rutabaza rwatangwaga n'ubwato bwa Titanic. Ubu bwato bwageze ahabereye impanuka ahagana saa 10 za mu gitondo. Ubwato bwahise butabara abari barokotse impanuka, abagenzi 705 nibo barokotse. Iki cyago cyari kidasanzwe mu ijoro ryo kwa 15 Mata umwaka w'1912. Abarenga 1500 bahise basiga ubuzima. Mu manuka y'ubu bwato umubare munini w'abarokotse n'abagore n'abana, nk'uko twabigarutse mu nkuru yacu, kuko aribo babanje guhabwa imyanya mu bwato bw'ubutabazi. Kugeza magingo ya rero nta muntu n'umwe warokotse impanuka ukiriho, kuko wa nyuma yapfuye muri 2009 afite imyaka 97, akaba yitwa Malvina, akaba ari nawe muntu muto wari mu bwato bwa Titanic. Icyo gihe akaba yari uruhinja rw'amezi 2 gusa. Ngayo nguko rero iby'inkuru y'impanuka y'ubwato bwa Titanic. Niba hari icyo tutavuze muri kino kiganiro wifuza kumenya, wajya muri comment ukatubwira, tukazakigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ndetse n'izindi ngingo zose wifuza ko twazavugaho mu biganiro byacu bitaha, wajya muri comment ukatwandikira. Kandi nyamuneka ubike gukora subscribe niba ari ubwa mbere warugeze hano, no kuduha like ndetse no gusharinga ibiganiro byacu ku nshuti zawe. Wakoze cyane kubana natwe, dusubire mu bindi biganiro n'amakuru binyura kuri uyu muyoboro wa Shine Empire. Nge nitwa Emi Al. God bless you. See you. Ushaka kutuvugisha watwandikira kuri WhatsApp. Nimero yacu ni 0746131798. Salam. Shalom. Ubwato bwa Titanic nibwo bwato bwabayeho mu mateka y'isi bunini kurusha ubundi bwato bwose bwagiye bukorwa. Nubwo ubwato bufite amateka akomeye, ariko mu ijoro ryo ku ya 15 Mata umwaka w'1912 ubu bwato bwahitanye ubuzima bw'abagenzi barenga 1500. Ni mu mpanuka yari iteye ubwoba mu mwijima w'ijoro hagati mu nyanja, mu mazi y'inyanja afite ubukonje buri munsi ya dogere 0. Iyi mpanuka yabereye mu majyaruguru y'inyanja Atlantic. Ni impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu mu ngeri zitandukanye, harimo n'abari abakozi muri ubu bwato. Muri urugendo rwabaye rwa mbere rukaba n'urwa nyuma, abakozi barenga 750 bahaburiye ubuzima. Iyi niyo mpanuka y'ubwato yahitanye abantu benshi mu gihe gito mu kinyejana cya 20, kuva saa 5:40 z'ijoro kugera mu rukerera. Muri rusange abantu 1500 bari bamaze kubura ubuzima. Nyuma y'uko ubu bwato burohamye, hagiye hakorwa filme nyinshi zigaragaza ishusho y'ibyabereye muri ubu bwato. Gusa birumvikana filme ni filme, rimwe na rimwe hazamo gukabya kugira ngo filme iryohera barimo kuyireba. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru mpamo y'ibyabereye muri ubu bwato bwa Titanic. Ese ubundi turetse ibyo twabonye muri filme, niki cyatumye ubu bwato burohama? Ese ubundi ubu bwato bwari ubwande? Ese ubundi ubu bwato bwubatswe nande ryari? Ese ni abantu bangahe barokotse impanuka y'ubwato bwa Titanic? Ese ubundi uyu munsi wa none hari umuntu warokotse impanuka waba akiriho? Ibi n'ibindi byinshi bibaza kuri iyi ngingo nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Ngiye wumva ndi Emi Al, naho hano urimo gukurikira kino kiganiro ni kuri Shine Empire, hakaba ku cyicaro gikuru cy'ubwami bw'abami bw'ibyegeranyo. Gusa mbere yuko dutangira, ibuka gukora subscribe no kuduha like.
Ubu bwato rutura bugezweho bwa RMS Titanic bwatangiye kubakwa tariki 31 Werurwe mwaka 1909 muri Ireland, hakaba mu bwami bw'Ubwongereza. Imirimo yo kubaka ubu bwato yasojwe mu mwaka 1912, ari nawo mwaka bwatangiriyemo urugendo rutazibagirana mu mateka y'isi kubera ibyago ubu bwato bwahuriye nabyo nzira. Titanic ni ubwato bwari bwarakorewe ku bwato bwa mbere bw'imyidagaduro bunini ku isi, n'ubwato bwuzuye nyuma y'imyaka 3 burimo kubakwa, butwara asaga miliyoni 7.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga yari menshi cyane mu mwaka 1912. Ubu bwato kandi bwari bufite umurambararo wa metero 269 n'igice kimwe, bukagira uburebure bwa metero 53 n'ibice bitatu, bukagira ubutambike bwa metero 28, bugapima toni 46 n'ibice 328. Tugarutse gato ku miterere y'ubu bwato, igice cyo hasi nicyo cyari kirimo hagenewe imizigo, imashini zitwara ubwato ndetse n'izitanga umuriro muri ubu bwato. Hejuru y'ubwato kandi niho hari ikiraro aho abantu binjirira, akazu k'abatwara ubwato ndetse n'ubundi bwato buto bw'ubutabazi. Igice cyo hagati cy'ubu bwato hari ibice byagenewe abagenzi, icyiciro cya mbere first class, icya kabiri second class ndetse n'icya gatatu third class, bigendeye ku mikoro ya buri muntu. Ubu bwato bwari buri ku rwego rwo hejuru ku buryo icyiciro cya kabiri muri Titanic cyashoboraga kuba icyiciro cya mbere mu yandi mato yari ariho muri iyi myaka. Reka noneho twinjire nyirizina kuri uru rugendo rw'ubu bwato rwabaye urwa mbere rukaba n'urwa nyuma. Mu gitondo cyo kwa 10 Mata umwaka 1912 nibwo abagenzi batangiye kwinjira muri ubu bwato mu mujyi wa Southampton mu gihugu cy'Ubwongereza. Abantu bari benshi cyane bahururiye kureba uko ubu bwato buhaguruka. Saa 6 zuzuye z'amanywa kuri tariki ya 10 Mata umwaka 1912, Titanic cyangwa se Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere ku itegeko rya Captain Edward Smith. Ubu bwato kandi bwagombaga guhagarara i Cherbourg mu gihugu cy'Ubufaransa na Queenstown muri Ireland gufata abandi bagenzi, noneho Titanic igafata urugendo rugana mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuze mu nyanja ya Atlantic. Ibi byose byarabaye ndetse urugendo rutangirira amahoro rwose, ibyishimo ari byinshi ku bagenzi bose bari muri ubu bwato. Gusa nyuma y'iminsi 4, ni ukuvuga tariki 14 Mata umwaka 1912, abashinzwe ubu bwato bari bakiriye ubutumwa bubaburira ibyerekeye ibibuye binini by'urubura icebergs byari biri mu nzira bari barimo kunyuramo, ariko Captain Edward yakomeje kugendera ku muvuduko bari basanzwe bagenderaho. Uko hakomeje kwira kuri uyu munsi, ni nako amazi yakomeje gukonja cyane kandi nta rumuri rw'ukwezi, rero byari bigoye kubatwara ubwato kugira ngo babone amabuye yaba ari imbere yabo muri aya bari baburiwe ko bashobora kugonga. Saa 5:40 z'ijoro uwareberaga ubwato hejuru, Frederick Fitz, yabonye ikibuye cy'urubura ari hejuru y'ubwato. Ako kanya yahise avuza inzogera anahamagara bari mu cyumba cy'ubwato avuga cyane ko abonye ikibuye cy'urubura imbere yabo. Abashinzwe gutwara ubwato bahise bihutira kubukatisha babuhungisha icyo kibuye, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe, birangira bakigonzeho ubwato ndetse indiba y'ubwato ihita icika mu twobo dutangira kwinjiramo amazi. Icyakora muri ako kanya abagenzi ntabwo bamenye ko ubwato barimo bwagonze, ndetse n'abayoboraga ubwato basa nk'abiruhutsa, ariko burya nibwo ibyago byari bigiye gutangira. Saa 5:45 z'ijoro Captain Edward ni wari ushinzwe imyubakire y'ubwato bagiye kureba ko ubwato butaba bwagize ikibazo gikomeye. Muri ako kanya ni nabwo bahise bamenya ko mu gihe cya vuba ubwato buraba butangiye kurohama, kubera ko ibice 6 mu bice 16 byari bigize ubwato byari byatangiye kuzura amazi. Saa 6 zuzuye z'ijoro Captain Edward Smith yatangiye guhamagara ku maradiyo kugira ngo bumve ko hari ubwato bwabo buri hafi aho ngo babwakubufasha, ari nako batanze amabwiriza ko abagenzi batangira kwinjizwa muri twato duto twagenewe ubutabazi. Saa 6:25 z'ijoro abagenzi batangiye kwinjizwa muri twato tw'ubutabazi, gusa ku bw'ibyago hari utwato twabasha kwakira byibura 1/2 cy'abagenzi bose bari muri Titanic cyangwa se Titanic. Gusa muri icyo gihe abagenzi bamwe na bamwe bari bataramenya ikirimo kuba, ndetse kubera n'akavuyo kari gahari, ibi byatumye ubwato bwa mbere bw'ubutabazi butwara igice cy'ubushobozi bw'abantu bundi bwagatwaye. Ofisiye wa mbere Mordek yatanze itegeko rivuga ko abagore n'abana ari bo bagomba kubanza gushyirwa muri ubu bwato bw'ubutabazi, abagabo bakaza gukurikira mu gihe abagore n'abana bose bamaze kugenda. Muri icyo gihe ubwo ibyo byose byabaga, ni nabwo ubwato bwa RMC Carpathia bwakiriye ubutumwa bwa Titanic buhita butangira kwerekeza aho yari irimo kurahamira kugira ngo batabara abagenzi.
ahanini ibi byari byatewe n'urumuri rwari rwarashwe mu kirere rwerekana aho ibi byago byo kurohama byabereye saa 7 z'ijoro kuri uwo munsi, mu gihe ibindi bice by'indiba y'ubwato byakomezaga kurengerwa n'igice cyose cy'imbere cy'ubwato cyahise gitangira kwibira mu mazi. Amazi yari yatangiye kwinjira mu bwato ku muvuduko uri hejuru cyane ugereranyije n'uko byari byatangiye. Muri uwo mwanya ubwoba n'igishyika byari byatangiye kuba byose mu bagenzi. Kuri iyi nshuro noneho abagenzi bose bari bamaze kumenya ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Bamwe muri bo batangiye kurwanira gukiza ubuzima binjira muri twato duto tw'ubutabazi, naho abandi bo bari bemeye urwaje cyangwa se bagaha imyanya abagaragaza intege nke. Saa 8:05 muri iryo joro utwato twa nyuma tw'ubutabazi twatwaye abantu ba nyuma, nyamara ariko mu bwato hari hasigayemo abantu 1500. Ni mu gihe kandi ubwato bwari bwatangiye gucurama, abaturage benshi baguye mu mazi akonje cyane y'inyanja yari afite ubukonje buri munsi ya dogere 0. Saa 8:17 kapiteni w'ubwato yavuze ko noneho buri muntu agomba kwirwanaho. Ubwato bw'ubutabazi bwari bwashize nta bundi bufasha yari guha abagenzi. Muri icyo gihe igice cy'inyuma cy'ubwato cyaracitse kiratandukana kimanuka munsi y'inyanja, hasigara igice cy'imbere ariko nacyo kimeze nabi. Nyuma y'icyo gihe ntawuzi neza uko ibya Kapiteni Edward byaje kurangira, cyane ko inkuru nyinshi zivuga urupfu rwe ziruvuga kwinshi, gusa umurambo we ntabwo wigeze ugaragara. Muri icyo gihe abantu benshi bararohamye ndetse n'abatararohamye ngo bishwe n'amazi, bishwe n'ubukonje bukabije bwari buri mu nyanja muri iryo joro. Muri iryo joro ryo kuwa 15 Mata umwaka w'1912 isaa 9:15 nibwo ubwato bwa Carpathia bwabonye urumuri rutabaza rwatangwaga n'ubwato bwa Titanic. Ubu bwato bwageze ahabereye impanuka ahagana saa 10 za mu gitondo. Ubwato bwahise butabara abari barokotse iyi mpanuka, abagenzi 705 nibo barokotse. Iki cyago cyari kidasanzwe mu ijoro ryo kwa 15 Mata umwaka w'1912. Abarenga 1500 bahise basiga ubuzima. Mu manuka y'ubu bwato umubare munini w'abarokotse n'abagore n'abana nk'uko twabigarutse mu nkuru yacu, kuko aribo babanje guhabwa imyanya mu bwato bw'ubutabazi. Kugeza magingo ya rero nta muntu n'umwe warokotse iyi mpanuka ukiriho, kuko wa nyuma yapfuye muri 2009 afite imyaka 97, akaba yitwa Malvina, akaba ari nawe muntu muto wari mu bwato bwa Titanic. Icyo gihe akaba yari uruhinja rw'amezi 2 gusa. Ngayo nguko rero iby'inkuru y'impanuka y'ubwato bwa Titanic. Niba hari icyo tutavuze muri kino kiganiro wifuza kumenya, wajya muri comment ukatubwira tukazakigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ndetse n'izindi ngingo zose wifuza ko twazavugaho mu biganiro byacu bitaha, wajya muri comment ukatwandikira. Kandi nyamuneka ubike gukora subscribe niba ari ubwa mbere warugeze hano, no kuduha like ndetse no gusharinga ibiganiro byacu ku nshuti zawe. Wakoze cyane kubana natwe, dusubire mu bindi biganiro n'amakuru binyura kuri uyu muyoboro wa Shine Empire. Nge nitwa Emi Al. God bless you. See you. Ushaka kutuvugisha watwandikira kuri WhatsApp. Nimero yacu ni 0743461378. Salam. Shalom.